Mapantay ka dito bridge. We know dito asfalto. Dito Lawag City Bypass Bridge. Apo, reklamo data. Nagsipnget lang aro din. Tawan silaw na. Sapay lang mo't bako-bako. Dito pagdalanam. So nga makidamag teman kini Idol Joan. Naipadalan ka no iti retrofitting. Proyekto dito iti past administration pa lang apo. Yeah? Ket nasalutatan no anat problema dito bridge tayo iti Gilbert Bridge kasaymet dito bypass bridge. Yeah, dito nga syudad Tilawag. Makidamag tayo kini Idol Joan nakatutok iti daytoy nga issue. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Joan, go ahead. Kinumpirmaran ni Engineer Glenn Miguel, iti First District Engineer, iti Department of Public Works and Highway, adimala na iti retrofitting, iti may reklamong aspalto, iti rangtay iti bypass road, iti syudad iti Lawag. Sigun kan kuha na, kalpasan anaawat da iti report, kitsigod na nga inyong man iti regional office, kasi iso dati implementing agency. Kinunana na ipalo da ito'y iti Gilbert Bridge, kaya naisimpadan kada ito'y agundaway. Inlawlawag na ati asphalt overlay, kit saan na kayat asawen, saan nga epektibo tayo tinagbalin a sitwasyon tirang type, kit saan anaisimpa na laing, dagiti expansion joints na. So kay kasta, nasimpamitin adaldalanin daw ito'y dagiti motorista, kaya nalimitaran ti reklamo, dagiti masiknan, nang nangro na itiyapan na kaitagtag da adumalia. Actually, dito issue so mamin nasungbatag kasi ito nga yung lumalabas na issue with the data. Namin apo tinangyari dito nga by data bridge is one of the items of work na maaramid no timay sa ngarang ticket papigsain tayo itawag mi no pa di jacket retrofitting. So one of the item is as yung overlay of the existing flooring niya. So nangyari handa nga i-elevate di expansion joint di ANT finger type na dilandok na data tinaging kastamit lang di problema hindi dita Gilbert Bridge. Although hindi nagkaroon ti issues dita, siya mismo pag tinawagan ni Planning Engineer ti Regional Office kasi dito nga project apo kit in-implement ti region. So in call up ko attention da kan naibagak nga adun ti issues kumbaga madakamat gapong aron dito hanga pa elevate dito expansion joint di rangtay. So, di ko nada, aramidin da. I-kuwada ka ng DJ ako. Di ka ineffective di overlaying? Hindi naman. Ang problema lang, naging problema lang kami kasi na i-elevate di joint mismo, di steel. So, no i-repair na di jay, aramidin na kasulad yung pinamayan na malagig yung data Gilbert Bridge. So matata naging elevate, na siya, pantay na yung di asfalto din di jay still niya. Ikat ka na naman din, implementation di retrofitting na. Sa mukit nalpasan, kaya lang i-improve na lang di jay lang ang portion, iso lang mati problema. Pero nagiging message mo, nagiging pakaamong madagas na trata rin dito to the issue. Rest assured nga amin nga project na maararamid dito District 1 under kini Congressman Sandro Marcos is for the benefit na gito'y kakailyan. Amin na gito'y nga project is mapapintas ti agdamang sitwasyon dito ay 1st District, particular dito Ilocos Norte.
Ti paset ti panagasarita ni Engineer Glenn Miguel, ti First District Engineer, iti Department of Public Works and Highways. Alright, so as of the term retrofitting to add substance kadijay awan kadijay. Di napasama ka din dito, di ba? Idi awan pa iti asphalt. Awan pa asphalto na ano na ganan. Napatag deta idol Joan. So diyan nagsilpuan na agkapada dati ka-flat. So awan madlaw mo nga aglitog-litog. Tata nag-asphalt overlay da tinapasamak dati na ikabil nga overlay nga to dati asphalto kaysa DJ nagbaitan da ano na ganan connecting to one another. Kasama na dito Gilbert Bridge. Masapor nga italo da didahin, i-level up da, i-retrofit da to add more substance to that. Tapno agkab level the asphalto ken kasapay di nagkonektaran na Idol Joan. Yo ganun lang yon retrofitting ngay bagbaga. Saan mat nga naganan ineffective dito asphalt overlay ket dito asphalt overlay talaga ket band-aid solution. At the asphalt and then asphalt overlay. At no dati nga nalubo, aglubo deta because uneven nga road. Nagiging uneven siya because of these barriers. You know, di kita nagbaitan na. At bumaba man ijayan di jay materials na nukwan. Nang ron at malunag, di amen? Kasi di jay. So, masapol, ma-retrofit, manayunan, ti substance, something ka di jay nga area tapno mapatag saan nga agbako-bako. And how about dito pasilaw na ka dito Idol Joan awan update na nagsipnyet When may sapay DJ nga maisim-sim pa Idol Bernard tapno ni kastakit pumintas deti tun ano da nga ikabit tun nalpas to deta bridge manarimaan Idol Bernard gapo na ta haanlain nga kadeto ito ti paka-installaran na digiti solar light Manipod Airport Avenue patingganan ton kadigiti da dumapay nga kalkalsada tap na interconnected da no makitam to ti tangatangin ket napimpintas deti kano nga minti may sapi nga pakakita ano da katitangatang Idol Bernard nga napintas deti kalkalsada ti Ilocos Norte gapo kadigiti na installer nga solar lights Idol Bernard. No na ag letter S at nga ro di Sandro kunana Okay. So at least pakalawlawagan na at the same time ma-improve di gito yung problema tayo ti dalan kada nasipnget nga dalan kada bako-bako kada isang amin kita lugar ti presidente di ba nga agdama talulangan nga taon malpaston ti terminunan maibukbuk kumamo dito yung probinsya ting Ilocos Norte di ngamin. And gradually Idol Bernard ko na ti DPWH. Gradually. Amang pa nga gradually kat graduar da mo lang ngan. Okay, go ahead Idol Joan. Da magiti DPWH kadwa ti 99.5 as Malawag Idol Joan Team Kata Permit. IFM News. Maraming salamat from Department of Public Works and Highways. Lokal. Idol John Agustin and of course thank you